إسرائيل بموشكان إريشة دكسر فرقخانة شامي. عبوري تركيا دي كاريگريا راستوخا بكسر هالبجارتنين داهاتي الولاتي. وعرب هرما خسر لسوريا دا خوازي جوالات عرب عندكن هالوستك لهمبر سياسة تركيا بگرن. صلاب وريزو بخير هاتن دمجدية كورت كونكشن جي دنجي أمريكا نهال واشنطن حفتي سبيديا رجع دشم وياز داخل شموهي فيا دمين خوش جوارا دخازم تلفزيون دولتي لإيران راجهاند كو ارتيشا إيران ده يكشمي فروكن بفروكافان إنو لدفرع برآوی یا کنداوا عمانی لنزیک تنگاوا حرمزی استراتیجیک تاقی کرنا فروکن به فروکوان این لشکری بونه جه ناکوکیا دنبرا ایران و امریکا دا او هوال بندن وی کو ادعا دکن طهران وان فروکان دا روسیا و روسیا اوان دی ایریشان لسر اوکرانیا دا بکارتینا ویدیو یاکو جهیلا ارتشا ایرانی و هاتی وشاند نیشان دا کو بنگهک دریایی سخته و گمیک شر براکت و درونان تی آرمانج کرن ده مجدار سالابوری دا ایرانی پیناسین کربو کوی فروکن به فروکوان رادستی روسیا کرنا لبری شر موسکوی لدیجی کیف سوپای اسرائیل امر دوشنبه ریشکی موشکی بو سر فروخانه نێونەتەوەی دیمەشق ئەنجام داوە و بە گوێرەی چاودێرانی مافی مرۆڤ 4 کەس کوژراون لە ناویاندا 2 سەربازی سووری. بە گوێرەی سانە ئاژانسی هەواڵگەری دەوڵەتی سووریا ئەو هێرشە کە لە دەوروبەری کاژمێر 2 سەر لە بەیانی ئەمڕۆ دووشەمە ڕوویدا خزمەتگوزاری لە فڕۆخانەی ڕاگرتووە سەرچاوەیەکی سەربازی بە سانای ڕاگەاند ئیسرائیل هێرشەکەی بە ژمارەیەک موشک فڕۆکخانەی نێودەوڵەتی دیمەشق و دەوروبەری کردووە ئامانج و 2 سەربازی سووریا کوژراون بەڵام ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ کە بنکە لە بریتانیایە ڕاگەیاندووە بەگشتی 4 کەس لە عێریشەکەی بەیانی زوودا گیانیان لە دەستداوە و هەروەها موشکەکان بارەگاکانی حزبوڵڵا و گروپە لایەنگرەکانی ئێران لە ناو فڕۆکخانە و دەوروبەریدا کردووە ئامانج لە نێویاندا جەبەلخانەیەکی چەک و تەقەمەنی. هێزین سووریا دموکرات جی هەسە دێ دەست بە ئۆپراسیۆنەکە مەزن لە دژی داعشی کردیا بناوێ باڕۆڤا جەزیرێ لە گۆڕا داخوایانیەک هەسە دێ هێزین وێ بە هەفکاری دیگەل هێزین هەواڵبەندیە نفنەتەوەیی 2 ڕۆژان بەری سەرێ ساڵان و ئەو ئۆپراسیۆن لە هۆڵێیان ئەلهۆڵ تل حمسي وتل براكي جبو جناف برنا داعشي دست بيكرنا قالوا اف اوبراسيون هر بردوام من انجام ويچنا چندي پاشماين داعشي قفان دكن سر وي هريمي جبو برسوا وان پرسان امي وانداريا ستيري چلو چافديري سياسي لطبقة لسوريا ديكن دم باش اسيفيدارم اسنابتا درست بيجم ستيري چلو معنا راستا راسته سپاس قال كي سپاس سري صالانون لتابيروز با ومدخواز بزانم ام تجفان اوبراسيون نو دست بكري زالن سرسالا و حمود تماشوان وجه پیروز به بله شخوا پشتی کو گفن شانه داعش و دماداویه لسر حریما بیتر جزیره آنگو دیرزوره و گندواری ونزیده بو هیزن سوره دموقراطی که نچار مان کو دست به پراسونه که برفره بکن به حفرزیه هیزن کولیسیون ناودولتی به سرپرستی امریکا اشخا براستنی پشتی کو گفین دولت ترکیه و توباران اوی لسر حریم چی بو و ناوندی جیانی هروا سرکردهین هیزی سوری دموکراتیک آرمانج گرتن بوی راجی گفین شانه رازای داعش الحریم جرقه دا بگره حتی نیکو دیگه دیرزور پرخورت و برچاو چی بون یعنی گلک انسانی سیفیل جان خودستان گلک هیزین اولا کاری اندامی وانا شهید کتن به طیبتی لسر کامپا هوله تدیده که گلکی مزناتا چه کرن جبو وی اکیجی دست وی اپراسیونه بو جبو که کانه به وی حرمه پاقج بکیج واشینه رازه و گفه وانا جورته راکه
بله حتی نها اپراسیون بردوامه یا نه؟ بله او اپراسیون که ناوری دکن 29 دسامبر 2022 دست پیکری تاوی کلی که بردوامه انجام خوشی گله که ارینه جبو حریمه جبو خلقی حریمه جبو سویلان جبو همو سازیان رو برای خواستن لی حریمه شخوا بیتر وقت آنی زمان جی لتلحمیس و الهوله جاکی پریگرینگه جبو یعنی هیز تندرو داعش چکو کامپا هولل و داره هیا جبو کوانا بریوینه جبو هودانی وانا گلی که هاتنا چیکرن پنجو دکس تنل تلحمیس و الهوله هاتنا گرتن بگیشتی پنجو نه هاتنا گرتن یعنی حتی او پراسیونا براسنی هر دچه برفره دبه چکو گفین داعش شانای رازی هر دره سری رات کنه حتی خامش توجید ده دست بیکن اما دخواست اموی پرسید بکن که امزان داخل یعنی حسد دی بیجا او اپراسیون يعني سركتي بويا چونكو ريل داعشي قرتيا كارن تيرورستي لدمي شاهين سري صالي انجام بدا يعني ما تخاز ببرسين يعني او شانين داعشي نهال وهريمي قفنا راسل السروي هريمي بيجومان جافين داعش نها قال لك جدينا هذا سورة ديمقراطيك جي او نها قفنا جديد منه چوكو داعش خازه سوده ور بگره خمسارية هالوسط أمريكي لسر جافين دولة تركيا وهم جي نزكبونا دولة سوريا تركيا خازه سوده جوه روشا سیاسی دوبلماسی بار بگره جاره که دین پشتگیری جوه یکی دگره و سری هل داده به طایبتی ایریشی ناوندی هانه گرینگ دیگه وک حفظه راقی ایریش کر وکی و بیست هر وهاجی لکامپا هوله خازن ایریش بکن و هیزن چه هیزن آلیکار كدبن سوريا ديمقراطيك راو جهاز سوريا ديمقراطيك وانا ارمانج دكرن يعني تشي حواجز وان بن تشي هيزي اسايش به تشي اولا كاريه هندير به تشي سيفيلين كجوانا را شافكانينه تشي يعني كارمند نورمال ايكو ريبري خاصه دا كار دكن وانجي ارمانج دكرن جبو كو ترسك بدنا ناف خلكي رو شك تبلهف بافرن خلكي دنا بترسه و ارديش خارج شي باشا تبيجي مثلا خلكي وهريمي بترسي وتشي وصا يعني اوبراسيون جي دانجا كاكو هزين حسدي دقال كواليسيوني دقال هزين نافخوي او ايريش كرنا يعني كاريجريا الشر يعني دنجي شر لوي هريميتي بيسن خلق بترسن يعني بالتني خلق داعش بترسن داعش ايريش يوان بكا داعش هزا كتندروا يعني ترسك خوي جداي طيبته لسر خلكي بيسرو بر خلكي ارماج دغرن هروها بشوين هوانه دچنا سر خلكي وحكسي ارماجن چوك مزن بوانا فرقتنا شريكون هات تشكر بيتر دري اوبراسيون كي پر حساس كجبو قال سيفي زيان نبينن هروها ببشتاربونا بالافرن كجو بيجم سير بي فروقوان هروها هزا امریکی انزال جوی ته چکرن گلک دوران سکردهان دگرن گلک جوانا هاتنا کشتن و گلک جوانا هاتنا دست سر کردن حتی به کلیکی بالي كاكي استري جلو مدخاز ببرسم يعني شيانا داعشي كو خو بدن سر هافو خو بهيز بكن شانين خو بهيز بكن دوان هريم عندها دكوي دري دايا كيفش طبعا لو عندك جبليكو امزان او هريم هطر راديكي هناك آماده اجبوكو او قشا بكن لي ديسان وان پی دی وی به آلیکاریات در و هیا به پره هیا به چک هیا حتی بکارن کو خال لحاف بدن و بکارن شرام بکن راست افرسك جالك جرينجا جيجنجا شبه خلق مجد بداش وقصة دربخر وقصة تيكشو وقصة زرارجتن يعني ده حضر وحضان لراق دولة خلاف تيكشو هريم ريزگار بون جارة قدين هزيش كردك ريك خد جارة قدين نودكي ودارت كوي هوله وجانا خلقيت كي مترسي يعني اوا داش برنجي كشوي كي ندارت كوي ميدانه وك عصاباتا يعني هندك لجينا دارت كوي يعني هر وها و دخازه سوده ور بکره جناکوکیان که درد کردن جروشا آبوری هر وها جگفین دولت ترکیه لسروی حریمه پشتگیری آوان پشتگیری استخباراتی بیتر دولت ترکیه حتنا درد کرده ورته که دخازه داعش جاره که دین جیندار بکه و مترسی و سر خلکه فره بکه نتنه دیرزور تنه والقامش لجوی دنی دست بیکرن 29 حتنا وانا دست سر کنه چطاین داعش الوی داره اپراسیون
operasyona ku derêj dest pê kiriye û her wiha reqê me bêne ve mijare li reqê jî niha ev operasyon berdewam e. باشا او قفن كو دولتا تركيا دكت خواست وينا بحثای مجاربی که بتابتی جم تخواست اجتا بپرسن نها دنگ چیه چکو افچند روزن يعني امتكان بيجن بترج ده هفتيان جي تركيا بدنگا ودنگ وين حتى بشتي جيفينا وزير برافاني تركيا سوريا وروسيا جي لسر وينا هر دیسان بدنگیه که لسر وان قفان لسر نیازا تركيا كو ايريشي وان هاري ما بكا ونجد زان لسر بي بله شخوا ترکیه یعنی لسر گهاندنه بدنگه و پشتی کو اشغا کسک ورنگرت نجر امریکا نجر روسا نجر هیزن اقلیمی ورنگرتن دنگ خواه دری شانه رازه داعش را درد کبه هوله دنگ دولتا ترکیه و تهدیدات و هر وها گفه و مزنن هی لحریم بشوهی که نه اما بشوهی که که پشتگیری شانه داعشت که وانا بهیز ده که هر وها زنیارین استخباراتی ده وانا چکان ده وانا جاره که دی لحریم دخوازه بلا بکه و مترسیر سجیان خلقه چه بکه یعنی پشتی که ترکیه ایدنا نکو به ایری شک بجاهی دست بی بکرا مجبور دست وی شیوهی بکه دریا داعش را دریا شانه رازایی را دریا هزی تندورا آرامی و حرم آشتی و حرم تک ببه يعني ترس هيا للجموع لهريم كردان لهريم وكو ديبيجن خسريا ديمقراط لور كو رجيم سوري ديال تركيا ريكفتنا كي بكا يعني هفكاري كي بكا د مثلا كو كنترول كرنا حريم ودا يعني ترسك وصاها لور بگمان او جی گمانه یعنی نزدیکونه دولت ترکیه و سرآست استخباراتی بگمان و حریم روجلات یعنی چم فرات و آرمانجواره گرتنه و پروژه رهبری خسر وره آرمانج کرنه و هولدان هبنه کو تبلیغیه که و حریم چه بکن کو شانهان هوا دستک بکن و حریم ل هیز سوره دموکراتیک شیاره و هر وها به پشتوانی کولیسیون ناودولتی به تایبتی یا امریکا جیندار بهزه و کانه و حرمه به پاریزه و باوری خلقی جی به هزه ایدنا چه بیه خلج ناخذ رو شک دین جدا چه به جاردی چتا وره یا دولت ترکیه وره یا تا ایگوهراندنه که دموگرافیک و حرمه وره چه خلج و ناخذ دویه که یعنی دنابر هزه سور دموکراتیک و نابر سیویلان در نابر یا پیدا هوریزیا که باوریا خاطی چکنه او باوری اراده سیاسی او دبه مسئولیتیا که و حرمه جاره که دل سنگی خوب سکنیم تک نچ بريز استيري تشالو تشافديري سياسي لطبقة سوريا بمرابهم قال كي سفاسيات تكن سلام السلام عليكم وبدرجة قفن تركيا هلوس جمولات عربان درنكتنا بارتيين سياسيين عرب دناف ريفابريا خسر دا وكاربدستين الريفابريا خسر بخوجي بقشتي بانك الولايات العربان دكن بتايبتيجي مصري هطاكو هلوستك لهمبر سياسات انكري دهاري مواندا ورقرن وري لبيش اريشين تركيا بقرن رابورتا فاميلي دنجي امريكا زانا عمر فرمانداری هیزن سوریا دموکراتیک جنرال مظلوم عبدید هیفیفینه که در لگل دنگ امریکا بریانها آمجه برولا دولت عربی و هلوستاوان لراوستاندنا ایریشن ترکیه کر بانک لولات عربی بتایبتی مصر کرگو دستوردانه بکن و هلوستک جدی جبو شرمزار کرنا ایریشن ترکیه نشان بدن لالیه کیدن پارتین عربی ین لباکرو جلات سوریه دبیننگو رولا ولات عربی تچار سرکرنا کریزا سوریه ده بگشتی لاوازه جیگر سکرتری گشتی پارتیا كاران ديمقراطيك أكرم المحشوش دنجي أمريكا رد بيجا دوي ولات عربي في شارع لرجيم سوريا بكن داكو بريفبريا خسر بيج هيجا شارع سريه نأمل من أخواننا أيضا الوقوف إلى أم هيفي دكن كوبراين مين عربنا كوكيان بدنا آليكي وبجدي لكيلك ما بسكن دوي هلوست ناكوك ينسروك ورجيم عربي نمينن وبرجوندي قل برجع بقرن أموك قل سوريا بيدوي ما بهر آليكارية كي هيا ودسبيك جي أملومي لبراين خوين عرب دكن لا كيدن لغوري ريفبريا خسر دفيابو ولات عرب جبو برجوندي قل السوري دسورداني بكرا لي افيك بيك نهار وبو سدم جو كريزا سوريا دريج ببه والين هريمي دسورداني دخاكا سوريا دبكن بردف كي ريفبريا خسر لقمان احمد بيجاغو نها روشا سوري الوزه كردجي بشكه ج سورينا لو ما جوالات عربتي خستنجو بقل سوريا را هفقرتيبن
يعني دخواز ما جو بين درباسي باكو رجلات سوريا من وقو دولة بياني درباس بنية أوروبي درباس بنية أستراليا درباس بتشقيسي دوري مية دولة عربي در دورا من جرك درباسي باكو رجلات سوريا بن هم پیشکتنه دهندره و دچبونه ببینن نتوین گو کفدو جیان دکن مافه و کف جیان دکن ببینن تێزانین گۆ وڵاتên عرب ti peywendiyên fermî li gel rêveberiya Xweser nekirine. Kar bi destên rêveberiya Xweser berdewam tekez dikin got ew beşek ji Sûriyê ne û cudabûnê napejirînin û ji bo diyaloga bi her aliyekî re vekirîne. Hêjaya bibîrxistinê ya got di 12 mijdara 2011 de piştî 8 mehan ji aloziyê ji komkara Erebî hat dûrxistin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo. او سال 2022 سالک دجوار بو جبو هزاران آوارین عفرین لکن پاشاه با لباکوری سوریه او هر جبر بمباران کرنا بردوام ترکیه و بردوامی آستان کریان جالی هیزین رژیما سوری و جیانوانا حلبت یاوان آوارین دجوار ترکیه دجوار ترکیه افراپورتا نوروز راشو پیامیر دنگی امریکا لشه بایا کو آلوزین جیانوان آوارین دخا بشوان. سالا 2022 دیان دیسا بگرانی به سرحد و مالباتا ویوا درباس بو. کلیگری نجبو درمان کرناوی بداوی نبویه. لدر بدربونه ماینک به سرحد دا پرقیا بو. کجبروه دلنگ خدا آستنگ بویه. لوما دناوارا و شازور و زحمت یا در بدربونه ده جیانا مالباته سروبن بویه. کو افج سالا کیز دتره چاره سریا تندرستی هین تمام نبویه. 56 روب جيكي المستشفى بيم سر هفدو ما برحالة بجي تقريبا حفتو كامل وربين تاقرا موتن في مستشفى وكي بيسترو وحتى ششمو حفتمو هر دوری روسیه ما برینی گنده وادکر و چوندن اوتن یعنی ویزون چطونیه و تکلیف یعنی ویزون چطونیه. د پناگاه شهبادا پرتر جسد 1000 دربدرن عفرینی دمینن که دناوا مترسین اولهی و زحمتین جانی دا مانه. جالیه کیوا ایریشن روژنا و بردوامین ارتشا ترک که ده انجام ده و لگور جدرن تندرستیه. ای سال 51 سیویل هاتنه کشتن یان بریندار بونه. هر و حال آلیه دن رژیم سوری هر امخستیه دورپیچه که گران کری لوما در به تنابونا در فتن پیجیانه را کتنه کریزن جیانی ین جدا. هی سال زیادتر خرابتر بو چما حیانا کام وی دقیقه وی کلید آخفن در فتا مازوت نینیه در فتا غازی نینیه در فتا هر تشت کی پیوستی جیان تا بپارزیج مرن ضعیف و تنه یعنی حیانا کا پنبار عفرینی موضوعتنه غازتنه. سال 2022 دیان بر بداویه و دچه لی آزار و آستنگین در بدرن عفرینی کوپیرا روبرونه کورتر دبن. دناوا ویراوشا زور و زحمت ده قصوتا مالباتا سرحد اوکو ده سالا ورده چاوا چاره سریاوی تمام بکن. درمان تنه درمان بها موضوع تنه بلخص چی یعنی یک نخوشیک ده مالکه دو بسوته سر اونا بهتر گرانه بهتر چتنه و هین عملاتی گنده هین سسیل پیشینه یعنی یک پشتی دم دن موقع دنمه چیکن ای کابا ای لنگ جیمایی بنی گسکه ای جور جیمایی سالا کدن ده چه کوچاوه باوه سرحد وکه حمو در بدرن عفرینی لره مابو کو وگرن جهواره خواه لی ترسیوه باره وان گران بویه کونه تنه گف و گرن ترکیه و چنبرا رژیم شامه لی بن پیکرن و سوژن کومن چکدار کل هندر عفرینه دکن هین خمو ایشاوان مزن دکه. نوروز را شدنگی امریکا شهوا. برنامه هفترنگ برنامه هنری یا بشی کردی لدنگی امریکایی از لقمان احمد هر دو هفتی جارکی و بمگرکی ناو اختی چاندو هنرا رنگین بمرانه.
کۆما لست و داتاین قەرزان کو تۆزیگرتنە لەسەر ماسەین شارەداریە ناوچەیە ئەنکەری و هەروەسا لیستەین قەرزان و دەینداران کو خودیان دکانان لە جەمخوا پاراستنە نیشانن مەزناهیا کریزا ئابوورینە لە تورکی بەریا هەڵبژاتنین سەرۆکاتین یین گرنگ ئەم بێ راپۆرتا دەنگی ئەمریکا لەسەر ئابووری تورکیا ببینن. هجمارا بیانامین دینان لسر ماسای مختاری ناوچه انقره زیده دبن و لیسته دینیدارین دکانداران مزناهای کریز آبوری اشکرا دکه یا که هلبجرین ترک دمهیم بریا هلبجاترین سروکاتی دا رو پرو مانه. علی گلپنار مختاری یک جتاقین چینا کارکه ین پایتخت ترکیه دبیجه که هجمارا هشیاری و بانکرنا جدادگه هن که او روزانه وردگرن دو قاد زیده بویه و گهشتیه چلان دو سالین بوری دا. مختاری حریم دبیجه کو گلک صدم هنه کو خلق ایدین نکارن دینی خواه بدن. صدما سرکی یا هشیارین با اوفیسا مختاری هاتن شاندن او کو او کس یان جبر تنگاسین آبوری مال جن و زاروکن خواهشتنه یان جی دین خواه ندانه افلاس کرنه شر کرنه آن جی توانه کرنه دبن وان هموان ده صدمین آبوری هنه. خودی دکانک بچوک محمد چولاک دبیجه ایدی گلک زحمتره کو مروف دین بده خلکی جبر کو دین مالباتان تعاصا هری بلندایه و چی گارانتی جینینه کو او ده بکارن دین خواه پاشتا بدن. یا ورسیه ایستینر چوخ گله کس هنه کو دینان دخوازن لی ام نکارن بدن هر کسی هن مروفین هیجاین کو من بره دین داوان تشتین خواه لبر چاوین من لکمیونه که بار کرن من نکاری بو پرایان بخوازم من نکاری بو پرایان جوان ور بگرم وان دین خواه ندا جتاغه کوچ کرن و چون گله کس هنه کو دینان دخوازن. مشتجی انقره و مشتری دیندار نوح بلال جی گازندان درباره زحمتیا آبوری دکه. روش آبوری خرابه قد نباشه ام نکیف خوشن اف چند سال بون باش ببو ام کیف خوش بون لیوی داویه روش جبون کنترل درکتیه. رژه حوالسانه آنجی انفلاسیون فرمی تنه سال بوری دا جست صدی 85 بو. رهبر بانقی یه سرکت دبیجه نرخ دینین کسانه یه نهات نداین دنابرا مها آدار و ایلون دا جه 17 میلیارد لیرایان بلند بویه 29 میلیارد لیرایان. پرسکریکن آبوری ین هری داوی ین ترکیه دست بکرن دما رجب طایب اردوانی تی ایلونا 2021 دا بانکا نواندی دا زوره کو رژه این فایزه کم بکه دا کل دیجی انفلاسیونا بلند تکوشینی بکه. لی او هلوسته دیجی تگه آبوریا استاندارد بو و برهنرین بیانی جه ترکیه دور خستن. جه توزل دنگ امریکا. ام زالن سال 2022 سال لاوازبونا آبوری ترکیه بو سال بردوامی داکتنا لیره ترکی بو رایدارین دولتی او سروک رجب طیب اردوغان بخوشی چند هول دان جبو راگرتنا گرانیا لبازاران لی او هول نسرکتی بون چما قالو داکتنا آبوری ترکیه گریدای پیشهاتین جیهانی و ولاتین دوربری ویان جی بتنی گریدای روشان نافخویا ترکیه باشترین کس برسوا پسیارین مال سر آبوری ترکیه بده برس عدنان آتش آبوری ناس او جی استانبولی نه راست خوب مره عدنان دم باش سر سالا نول تا پیروز با و دخواست بپرسن افکی شین آبوری ترکیه یعنی گریدای روشان نافخویا ترکیه بخوانه یان جی گریدای ولاتین دوربرو افشار و پیشهاتین جیهانیه عدنان دن باش دنگیم کره؟ بله فرمو دن باش که زکی سالوی پیروز دکم ویگا فراهیم دماغ جناب طرف حکومت که عدنان دنگیتتی برین دنگیت ناگه هاجم دنگیت قدبه مخابن اسی بیدارم بکار بنوی دنگ باش ببالي ديارة مثلا انترنتيا ام دي فقرين دفتا ام هيدار من بكار جاري كدي بيوندي فقرين دفتا حتى ويدمي ما ديسان هناك رابورت هنا عدنان اقدنجي متتا ديارة ام حول دنكو بيوندي دي قلتا باش با
گلو سالا 2022 جبو روزنامه‌وان کرد چاوا درباز بو لگورا راپورتا سندیکا روزنامه‌وانان لترکیه لولات وان 43 روزنامه‌وان جبرکاری خوا د زندان دنا پرانیا وان روزنامه‌وانان جی کردن یک جوانا روزنامه‌وان سینان آیگولا کو او ایسال لبدلیسی سه جاران هات دست سرکرین و دو جاران جی هات بوگرتن دوی راپورتی دا پیامنری دنگی امریکا عارف اصلا هفپیوین دگل سینان آیگول و هر وسا ریوبری اوفیس آژانسا مزوپتامیای لوانی عدنان بیلن کریا جبو آگاهیان در حقی زخطا لسر روزنامه‌وانان. لی بیتلیس روزنامه‌وان سینان آیگول د سالا بوری دا جبر کاری خوی راگهاندن سه جاران هاتبو دست سرکرین و دو جاران جی هاتبو زندان کرن. او بریا هفته که ببریار دادگاه هات بردان و دارزاندن آوی دینه گرتی بردوان بکه. در حق آیگول دا 2007 ور و 137 لیپرسین هاتنه وکرین و او 5 جاران هاتی زندان کرن. لهن لیپرسین وک دوز در حق آیگول دا و بون و حیانه ویج 22 دوزان جزای پری و نیز 15 سال جزای زندان ورگرتیه. اگر دادگاه بلندا ترکیه جزاین آیگول اری بکه او دیسا بکه و زندانه. لیپرسین و دوزن که در حق مده هاتیه بکرن یعنی نه پرانیوی سادان سادوی همی کار روزنامه‌وانیه جبر کار روزنامه‌وانی در حق مده دوز هاتیه بکرن لیپرسین هاتیه دست بکرن دادگاه ترک دوزگاری ترکانج پرانیج روزنامه‌وانی کرد گره دادن رخصتن که گور قانونی وانی لگال یعنی رخصتن تروری نه گوره وان در دوزن که در حق مدات نه وکرنجی پیاوینه یعنی اندام رخصتن بیشتر تو اندام رخصتن یعنی بیشتر پروپاگاندا رخصتن کریه. ده همان سال دا لمجلس ترکیه در حق کار راگهاندن دا قانون اگنو هاتبو درخستن و او زاگون دنا را گشتی دا وک قانون دزنفورماسیون تیزانین. آیگل پشتی وی قانون جعالی دادگاه بیتلیسه و جبر چیکرنا نوچا در حق دستریجی زاروکه که دا به ادعای آگاهی درو بلاف کریه هاتبو گرتن. من ادعای آنی بیزمان نابرا 2 ساعت 3 ساعت آندا اساتم گرتن. چما هاتم گرتن چون هاتم گرتن ای از جنزانم ای کومن گرتن او جنزانش بو چما گرتن یعنی کو suçtaran بگیرنجی برای دیشن روزنامه‌وانان دیگرن یعنی روزنامه‌وانان کوی ادعای تاویجه ولی برای دیشن وی دیگرن وی دیدن سکناندن دنگی قط کرد لگور راپورین کمالا روزنامه‌وان دیجده فراته دناوا 2022 دا هجمارک زیده روزنامه‌وان راست توندی و گفا کشتنه هاتنه. همان کمالا دیار دیکه کو دمها خزیرانه دا 16 و دمها جوتمه دا جنه روزنامه‌وان کرد هاتنه گرتن کو او خباتکارن جنیفس و آژانس مزوپوتامیایی بون. سال 2022 جش همو سالا بکنم بیشین کن ناوان 10 سالا دا هری سالا خدر جبوی روزنامه‌وان ای سال بو 2023 بیجم حتی هالبجارتن بقدر ویش 2022 خرابت درباز بوده لیل هم بری ویجی برخودان جی و اوسا باورم کو برخودان روزنامه‌وان جی و اوسا خورتر ببه جالی دن و سروک راگهاندن یه سروکماری ترکیه فارتین آلتون دیار کرده بو کو دولت آوان دبن ناوه آزادی راگهاندن دا دستور ناده پروپاگاندا تروریزم و پسنداینا تندیه. عارف آسلان دنگ امریکا بیتلیس ام وگرن سر بحث خو آبوری ترکیه کو بری چند کی مدگل میوانه کی خود عقد لی پیوندیا انترنت دیار لاواز بو نه هم حال دن پیوندی باش به نه جار کدو بمره برز عدنان آتش آبوری ناس جا استانبول عدنان سویدارم بجار دنگ باش به مدجدت پرسیکو اف کشین آبوری کو ل ترکیه عم دبینن د سال آبوری دا حلبت گل کی مازن تربونا بالتالي كيشيك نافخه تركيا يا غريداي شرو بهفچونو و پیشوچونی جهانی و هریمی دنا روزاوی باش بس سر سلاوی پیروز کرد كتاكل أذكر وهابجم أو أبوزنا سيكون نزي حكومتنا دما كتجوان بفرسي أو بجن enflasyon zeyrebun bu ay doları tahammül gredai dervaya gredai dünyaya gredai cihaniye demek ki kesinlikle dici hükümetine demek ki amzuman da fırsatını evcil verecek ki sınava hükümeti de gereken de diyemezsin. Çünkü ben
جبروی پولیتیکا حکومت آکوستر نابنده بانکای ترکیه هم بیشن پولیتیکایی نباش enflasyon زیاده کردن فایده کم دکن دبل enflasyon زیاده دبر yani کسی که نیز حکومتیه داخلیانی وان وهای دیگه دنیا دوی روشیده دنیا دوی حاله امکی فارا خودستید کسی که دیگه حکومتی لجی direkt راست حکومت رقم دیگر دیگه کی زنابا پولیتیکای حکومتی ده زنابا سیاست حکومتی ده گندلی هنه و جبندی enflasyon زیاده ده و پرایج رقمه لسر بانک نابندی ترکیه دیگه çünkü hükümet لسر بانک نابندی ترکیه پر تاثیراوی هست yani em bejin indi sala çoğu 2022 ziyada nay biramın çen hat seroke banka navazya Türkiye hat göherandın. بله ما بس اوقات بيجي كيف عندنا ما بس اوقات بيجي يعني بنكا نافنديا تركيا او ازادي نينا سياسه خد دار جبو باشكرنا روشا عبوري دولة ما ياخذكي tabii bankalardan Türkiye tesiri hükümet elbise yani salat hazır bir sürü diğer nay biramı kuçan hep seroke bankalardan Türkiye hak göğrandın gerek tümedimin sevmedimin meclisin ortaya göğrandın o hükümetçi rastlı lisan bankalardan Türkiye tesiri para yani diyecek ki evet bu ne faizi bin ver rakamı gerek faiz evet faiz ettiğini oraya da böyle bir enflasyon ziyade de o rapor tekstil her mutteşi ziyade. بله هربت لهم جهان زيادة بله ديارة لتركيا رجع بلندبونا بهاي كالوبانا تركيا قالك بلندرج قالك ولاتين دي كي عدنان من دخواست از بپرسم وحكومتها آك بارتي يعني سروك أردوغان بخواد دكارن چه بكن حياكو أو انفلاسيون أو گراني پیچ كيم بباجبوكو كاريگر ياوي وكو دي بجل سر هالبجاتلين دهاتي قالك نمينه كو چندي گران با چندي روشا عبوري خرابة چندي وزراري بگهينا آك بارتي و أردوغان مانا راستان Peki kadar var bizim yani 24 saat burada enflasyon her rakam seviyede heye yani 24 saat burada ticari enflasyon hafaz ziyade ne bu o dolar euro ziyade bu sen dün zannedersem karşıda hamur sen dolar euro ne peşi lazım döviz kampanya dolar euro bu hayvan büyük bir yukarı çünkü export import hamur sen dolar döviz demeşe ve böyle hükümet abi nasıl ekonomik hükümet ne kendi hani جروت سر داخلانی کی دارم گفت بود که یعنی سال 2023 الان enflasyon اقتصادی 85 زیاده روی اقتصادی 85 ابي enflasyon نیمی ولا خوري يعني بده 135 130 yani gori abi nasıl enerji hükümeti ابي 2023 ابي enflasyon ولا 85 ولا چلی حکومت دیگه که اگر کوام پولیتیکای خو ام دوام بکن وان سیاست خو ام دوام بکن کو ظرفیت من بدل ما ارجع جو ظرفیت بدل ما من بی انفلاسیون و مشارکی مازن که انفلاسیون بینو خوره باشا افشاری کو ترکیه دکاله دیجی کردان بونو منام دکان بیجن یعنی مای خو خستیا ولات دیجی و بتایبه شاری کو سوریا دا و عراق دا دکا وینا چند کاریگری لسر آبوری ترکیه های یعنی اوه چند زرار دیگه چند زرار دیگه هینا آبوری ترکیه بله هلبت زرارویش آبوری ترکیه هریه yani operasyon askeri her جبوی هر دولتی مسافتی مزنایی رو operasyonu کو روسیا اوکراینه که باید فرج روسیا operasyonu کو ترکیه شی دروای سینور دیگه آوای آفریده تسلیمی ترکیه فرا لبده نه ایسال کنه نه فار نه 3 سال به 2 سال بره ما 4 ساله operasyon Türkiye hem de NATO hem de Serbia'da operasyon Türkiye çevirdi. Yani mesafe askeri لسر دولت Türkiye var ki farklarına. Lebede ateşteki nüjiniyle vay bir salaya 2 sale devam ediyor.
التعميد كم المسألة أجازوا كيم ببن أوبراسيون درواجي كيم ببن أم هنا كي كسراوي لسا أبوريا تركيا هي هذا من دخواست بسیارە ژیانە خەڵکی بکەم و شکانە خەڵکی ئابووری بکەم هەرچەند ئەس تا ئابووری ناسی لۆمە من داخوازشتە کردێت و شمارە شرۆڤکردنا بدی یعنی جوداهی یان فەرقا دنێڤبەرە داهاتی مالباتەکە ناڤنجیدا و خەرجیاوی مالباتی چەندی مەزنە Vega xebat malbata xebata yek kesekî nebese ji bo aboriya mehanê derbas bikin. Xebata yek kesekî malbatekî de nebese. Lazim e malbatekî de dehat sê het kes bikebitin. Çünkü çendêhanê çendêhanê medyakan kesin 2023 em dijar bidin askerî ücret em dijarbêjin 8,000 زیاده کردن چونکه میلیون انسان به معاش درباره و درباز بودن لبنان گوری میشی باید هر تشتی زیاده بود یعنی فراهی مالفات دخورو و خورنه دا پر تنگاسیه بین یعنی دخورو و خورنه دا اتنسیون استادی ست درباز کریه زنی هنک کلام آده هم بجن درون داده آروان داده شکر دا فراهی وان کلامی گران دا سادی ست انفلاسیون درباز کریه لبن حکومت چندانه داستانی که داد بو مارکتا او لازماتی فراهی انسان را لازمن اون فیاتی وان بای وان اون زیاده نکن 1000 مال لیسته وشاندن خودتون اویویا وان مالان که مهگی اون بای وان زیاده نکن دیست انتر وها بیجن مالبات بچوک ام بیجن 10 3 4 کس مالبات که هاتن نبسه که یک انسان که به مالبات را بکرده لازمه دهت آنسه هر انسان بکرده کنی شرط انسانی را آبوریا خوب بمشیم هلبت اول نشانه یکیه که روش آبوریا هر ولاته که او ریجت دهبه یعنی او تشت دهبه نشانه خرابونه روش آبوریا ویجهیه عدنان آتش آبوری ناس اسطنبولی به مرة بوم قال كي سفاسدت كن عالية عبد الرزاق يكي كلو مليون عراقية كلا بلغانامي جرينجي باري مدني ببشن اگر چی 10 سال زیاتر هاوسرگیری کردووە زۆر جار خەڵک لە وڵاتێکدا وەکو عێراق بەهۆی بیروکراسی و وێرانکاریەکانی شەڕ ئیفلیژ بووە ڕوبەڕووی کێشەی یاسایی بەم شێوەیە دەبن عەلی جەهانگیر وتەبێژی وەزارەتی کۆچ و ئاوارەکانی عێراق دەڵێتن ئێمە سرنجمان داناوە سەر کەمپەکان چونکە زۆرترین کێشە یاساییەکان لە ناو ئاوارە و پەنابەراندا هەیە. خاتو عالية عبد الرزاق أوي بوبتل دا صالة شي كردوا هيش لا مليون عراقي كلا بلغنامو ناسنامي جرينجي باري كسايتي ببشنو زور جار بهوي ودوچاري كشي ياساي بوتوا لولهتك دا كتيدا بهوي بيروكراسي وكاولكاري جنگوا افليج بوا موضوع الهويات گرفتەکانی پێوەستن بە بەدەستهێنانی ناسنامە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە دەگۆڕدرێت بە تایبەتی بۆ ئەوانەی تۆمارنامەکانیان بەهۆی کردە لەشکریەکانەوە لە ناوچوون و هەروەها بەهۆی دەستکردنی داعش بەسەریاندا. عالية عبد الرزاق أوي دايكي چوار منداڵە بۆ بەدەستهێنانی ناسنامە و بەڵگەنامەکان پشت بە پارێزەرێک دەبەستێت کە بە خۆڕایی کاری بۆ بکات. ئێمە سنگ دەخینە سەر کەمپەکان چونکە ئەوانەی ئەو پەڕی بێدەرەتانن لە کەمپەکاندا دەژین. هاوشێوەی زۆرێک لە دایکان عالية لەگەڵ ڕۆتینی بێکۆتایی لە تەنگەژەدایە بۆ بەدەستهێنانی بەڵگەنامەی هاوسەرگیری و لە دایکبوونی منداڵ و هەروەها بەهۆی لێکەوتەکانی ئەو شەڕە دژوارە بۆ بەزاندنی گروپی دەوڵەتی ئیسلامی لەو وڵاتەدا. کارێکی زۆر گرنگە کە ئێمە پشتیوانی و هاوکاری لە مەسلەیە دەکەین ئەوان پێویستیان بە هەموو شتێک هەیە وەک ڕەزامەندی قایمقام بۆ ئەوەی ئەم بەڵگەنامانە پەسەند بکات ئەوەی هۆکارێکی گرنگە بۆ ژیان هەروەها ئێمە پێویستیمان بە تەرخانکردنی بودجەی زیاتر هەیە بۆ ڕاپەڕاندنی کاروبارەکانی مەدەنی. خاتو عالية دەڵێت ئەو هیچ ئامرازێکی بژێوی ژیانی نییە و ئەگەر پارێزەر بەکرێ بگرێت 300 بۆ 500 دۆلاری دەوێت و دەڵێت جا ئایا من ئەو بڕە پارەیە لەکوێ بهێنم کەسانی دیکەش هەن کە ناسنامە و بەڵگەنامەیان نییە. ومن نزاحات ضاعت تعلت ترى النزوح ضاعت من ئاوارە بووم و ناسنامەکەم لێوم بوو لەلایەن سوپاوە دەستگیر کرام و بۆ 5 مانگان دەست بەسەر کرام و ئەشکەنجەدرام دواتر لەسەر بنەمای گەواهیدەران و قایمەقامەوە بە بێتاوان ناسێنرام لەسەر وەختی حکومڕانی داعشتا ژنم هێنا و منداڵمان بوو بەڵام منداڵەکەم بەڵگەنامەی لەدایکبوونی نییە و خۆشم بەڵگەنامەی هاوسەرگیریم نییە.
خاتو عالیا عەبدوڕەزاق لە ساڵی 2012دا هاوسەرگیری کرد و ساڵێ دواتر منداڵێکی کچی بوو. من بەڵگەنامەی هاوسەرگیری یان کارتی ناسنامەی کەسێتیم بۆ منداڵەکانم نییە. هەر بۆیە ناتوانم منداڵەکانم لە خوێنگە ناونووس بکەم. من بێمیردم و هیچ سەرچاوەیەکی بژێویم نییە. بە گوێرەی ئاژانسی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکان نەبوونی بەڵگەنامە و ناسنامەی باری کەسێتی ڕێگری لە ڕادەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکاندا دەکات، وەک خوێندن و خزمەتگوزاری تەندروستی و هەروەها موچەی خانە نشینی. سمکۆ عەزیز، دەنگی ئەمریکا. دەنگی ئەمریکا، سەرچاوەی متمانە پێکراوی هەواڵ و زانیاری. لە ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی دەنگی ئەمریکاوە ئاگاداری هەواڵ و گۆڕانکاریەکانی جیهان بە. سوپای لوبنان دەڵێتن بەهۆی نقۆبوونی بەلەمێکەوە دوو کۆچبەر گیانیان لەدەست داوە و زیاتر لە 200 کەسی دیکەش لەلایەن هێزی دەریایی لوبنانەوە ڕزگار کراون. کەناڵی تەلەڤیزیۆنی لوبنان وتی زانیاری سەرەتاییەکان ئاماژە بەوە دەکەن بەلەمەکە خەڵکی لوبنان و سووریا و ناوچە فلستینیەکانی لەسەر بووە. سوپای لوبنان وتی بەلەمەکە ئەو کەسانەی پێوە بووە کە ویستویانە بە شێوەیەکی نائاسایی لە ئاوەکانی لوبنان بپەڕنەوە. ئاماژەشی بەوەدا سێ گەشتی هێزی دەریایی و گەشتێکی هێزی کاتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە لوبنان گەشتونەتە شوێنی نخۆبوونەکە کە کەوتوتە دەرەوەی کەناری سیلاتای باکووری بەیروتەوە. زیاتر لە 200 کەسیان ڕزگار کردووە. لە مانگی 9دا 34 لاشی کۆچبەر لە دەرەوەی کەناری بەندەری شاری تەرتووسی باکووری سووریا دۆزرانەوە. گومانی ئەوەیان لێکراوە لە باکووری لوبنانەوە هاتبن بەرەو ئەوروپا بۆ ڕۆشتن بەرەو ئەوروپا. و ڤلادیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئوکرانیا دوێنێ یەکشەمە ڕاگەیاند هێزەکانی وڵاتەکەی 45 فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان کە بە ناوی شەهید یان هەندێکیان بە ناوی شەهیدی دروستکراوی ئێرانن خستە خوارەوە کە لەلایەن رووسیاوە لە یەکەم ڕۆژی ساڵی 2023دا بۆ ئێریشکردن لە ناو ئوکرانیادا بەکارهێنراون. زێلێنسکی گوتی کە ئەو سوپاسی فڕۆکەوانەکانی هێزی ئاسمانی وڵاتەکەی دەکات و جەنگاوەرەکانی دژە فڕۆکەش کە ئێستا 33 فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان لە ناو براون و هێزی زەمینیش سوپاسی ئەوانیش دەکرد بۆ ئەوەی کە 12 فڕۆکەی دیکای بێ فڕۆکەوانی ئێرانی خراونەتە خوارەوە و گوتیشی ئەو هەست دەکاتن رووسیا لە شەڕەکەدا دەدۆڕێتن. ئەوانە دەترسن دەتوانین هەست پێ بکەین و مافی خۆیانە بترسن چونکە ئێمە یەکگرتوون و ئەوان تەنها لە ترسەوە پێکەوەن. دوای ئەوەی حکومەتی چین لە پێش پشووی سەری ساڵی نوێدا بربەستەکانی کۆڤید هەڵی گرت، دانیشتوانی پەکین ڕۆژی یەک شەممەی ڕابردوو یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێ ئازایانە و لە کەشێکی سەرمادا و بەرزبوونەوەی ڕێژەی توشبوون بە ڤایرۆسی کۆڤید-10 بۆ چێژوەرگرتن لە شاهیەکان لە ماڵەکانی خۆیان دەرچوون و شاهی سەری ساڵیان گێڕا. سەرڕای سەرما و نزمبوونەوەی پلەی گەرما و هەوای سارد و بەرزبوونەوەی حاڵەتەکانی توشبوون بە کۆڤید لەم دوایەدا لە چین، بەڵام دانیشتوانی پایتەختەکەی بە جۆش و خرۆشەوە پێشوازیان لە یەکەمی ڕۆژی ساڵی نوێیان کرد. چین دوایین وڵاتی گەورەیە کە بربەستەکانی کەرەنتینەکردن لەسەر وڵاتەکەی بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا هەڵگرت و نزیکەی هەموو سنووردارکردنەکانی دیکەی ژیانی ڕۆژانەی لابرد. پێش ئێستا پشکنینی کۆڤیدم ئەرینی بوو لەو ماوەیەدا نزیەکەی 2-3 هەفتە نەچوومە دەرەوە. ئێستا دەتوانم بسمە دەرەوە و کاتێکی باشە بۆ جەژنی سەری ساڵ. دەمەوێت لە پەکین بسوڕێمەوە، سیر بکەم و هەست بە کەش و هەوای جەژنانە بکەم. چین لە دواترین ڕۆژی ساڵی 2022دا 5138 حاڵەتی پشتڕاستکراوی فەرمی کۆڤید-19 ڕاگەیاند. هەرچەندێک کە دانیشتوانی پەکین بە هیوان کۆڤید لەم ساڵدا ڕێگەیان لێ نەگرێت بە ئازادی هاتشۆ بکەن. هەتاکە لە 3 ساڵی ڕابردوودا هیچ دەرفەتێکی پێ نەداوین بین و یاری بکەین.
سنووردارکردنی هاتوچۆی هێنایە ئاراوە شتی دیکە. ئێستا دوای کۆتایی هاتنی ئەو بربەستانە ئیتر پێویست ناکات کۆدی تەندروستی بەکاربێنین و نە کۆدی گەشتکردن، بۆیە ئێمە ئێستا ئازادین. بەڵام زۆرێک لە خەڵق لە شارە گەورەکان بەردەوام بوون لە گۆشەگیری لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە. هەرچەندێکە پێی ناچێت ئەوە کاریگەری لەسەر ئاهەنگەکانی سەری ساڵ هەبوو بێت. خەڵقی یەکەمین ڕۆژی ساڵی نوێیان بە ئومێدەوە پێشوازی لێ کرد. هەست دەکەم ماوەیەکی زۆرە ئەوەندە خەڵکم نەبینیوە، ئێستا کە لێرەم هەست بە کەش و هەوای ساڵی نوێ دەکەم و ساڵێکی بەهێزە و بەتایبەتی کاتێک ئەمەش کۆتامانگی ساڵی مانگە لونەریر هەست دەکەی زۆر لە ساڵی نوێ دەچێت. بەپی ئامەرەکانی چین تا 28 12 ژماری تەواوی مردووان بە کۆڤید لە وەتای ساڵی 2020ەوە 5346 کەس بوون. بەڵام بە گوێرەی کۆمپانیای تۆژینەوەی ئێرفینیتی کە بنکەی لە بەریتانیایە پێی دەچێت ڕۆژانە نزیکەی 9000 کەس لە چین بەوەی کۆڤید-19 بمرن. لە کاتێکدا توشبوونەوەکان بە کۆڤید لە سەرانسەری پڕ دانیشتوانترین وڵاتی جیهان تا دێت زیاتر دەبێت. حکوومەتی چین ئەم ئیدعاانەی ڕەت کردوتەوە کە گوایە بە ئەنقەست کۆی ژمارەی کەمی گیان لە دەستدان ڕادەگەیەنێت. بەهۆی ئەم راپۆرتانەی دوایەدا ئوسترالیا و کەنەدا لەگەڵ ئەمریکا و چەند وڵاتێکی دیکە داوای لە گەشتیارانی چین کردووە لە کاتی گەیشتنیان بۆ وڵاتەکانیان پشکنینی کۆڤید-19 پێبێت. شایان پاشا، دانی ئەمریکا، واشنگتن. چاوی واشنگتن بەرنامەیەکی هەفتانەیە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە و پێشکەش دەکرێت. من بەڵێن ساڵح هەموو ڕۆژانێکی هەینی لەگەڵ پسپۆڕاندا تاوتوێی گەرموگورترین بابەتی ڕۆژ دەکەین لە پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکاوە. لەگەڵمان بن. هەلبەت چەند تێ باژارên mezin cîhanî bitir bi qerebalix dibin û hatûn çûna bi trombêlan jî alostir dibe û nexweştir dibe û bi tir wextî vedikêşe. Helbet jî ev pêşketinên teknolojî jî qet narawestin û ew pêşketin li gora daxwazên xelkê cîhanê pêş vediçin. Yek ji wan tiştan yan çareseriyên wê qerebalixiya li bajaran çê dibe ewa ku trompêlên bifirin tên duristkirin. Niha ku behsek heye li sala 2028 li Olimpîkên havînê li hinek bajaran û li Amerîka jî ew otomobîlên ku difirin ji firokxana yani li her ciyekî dî bên bikarînan ji bo çareseriya wê qerebalixî. Ev yek ya duê jî ji bo xweşî û tenahiya xelkê jî. Me raportek li ser duristkirina otomobîliyan taksiyên ku difirin heye. Ev hajûtina di nava vê biyabanê de taqîkirineke ku kompanya Overair ya başûrê Kaliforniya li ber bû taksiyên ku difirin bikarbînît, endaziyarên kompanyayê kar li ser otomobîleka eVTOL dikin ku otomobîleka elektrîkê ye ku dikarît bifrît û dadet, digel perwaneyên bi dirêjiya 6 metran, makîne û padiriyên pêşkeftî ye, da ku bikarît geştyaran serreyên qelebalix da derbas biket. Ev balafir bi medayê 100 mîlên deryayî û hewayî yan jî pîçekî zêdetir dêşet xizmeta Los Angelesya jî hatî bike. Balafira me cihê 5 geştyaran û çantayên wan heye. Em hizir dikin ku ew dê gelek ya xweş be bû malbatên ku hewl didin geştên dirêj bikin. Ew dê bi rastî guherînê di biryarên xelkî da bike kane ew ê çawan di nava geştên bajarî da bigerin. Berpirsên bajarî dibêjin efsûza pêşwextiya ve guhastin di asmanên bajaran da gelek pisyaran dîvxovetînî, ji wanan jî binesaziya taksiyên ku difirin ku çavdêriya wan ji laya rêveberiya firînên federalî FAA ve bêdekirin. یا دیارە ku rêveberiya firînên federal FAA dê roleke mezin hebit û ew yên ku bi rastî hizir di wê de dikin ku dibe coreyek destûriyê ji bo vê pêvajoyê di destpêka sala 2025 peyda bikin. Hindek hewlatiyan guman ji van taksiyên difirin heye. Think of all of those landing spots. Hizir twan cihên hemî da ketina firokê da bike. Wisa diyar e ku dê felaketeke mezin li bendê ve. Ji ber ku dê xelk pêdivî bi erdekê mezin hebe ku bikarin lê dakevin xwar. Ji ber ku tu nikarî li her cihî dadeyî. Wisa diyar e ku herdem dê li hevketin ro bidin.
کمپانیا والاکاپتر یا آلمانی یکم کمپانی بو کل سال 2011 به کار اینانا هز الکتریکش یا کسگی بفرینید. افرو والستیک و فروکه که کاره به دو کسی یا خودی 18 پروانان هیا. کمپانیا والاکاپتر لحی و 11 بو یکم جار والاست یا خل هنداوی باجار پاریس دا فراندیه. و پلان هیا بو گشتن بازرگانی این کرد به کار بینید دم المپیاد 2024 لپاریس دا. کار به دستن لس آنجلس کار دکن تا المپیاد 2028 ین کلویرنه اوان تکسیان به کار بینن. جبو راپورتا جنیا دولت هاتین مای دنگ امریکا. بگومان اگر یک پشتی 5 سال دی لس آنجلس اف تاکسی مدیتن فرین لباجارن دیجی هلبتا دی پیدا بن بفی چندیم تین داویا برنامه کرد کنکشن افرو هتا صباحی هر شاد و بختور بنو خدا حافظ.